Juan Kapitulo 11. Ngeni ing meto nga lalaki, masakit ya. Ya Lazaro ning Betanya, ing nayon ng Maria, at ning kapatad ng babaeng Marta. At siya itang Maria aminulos ungwento king Gino, at kiskusano ding betis na king buwak na, ay ing kapatad ng lalaki, ya Lazaro, ama sakit. May tupod lapin kaya ding kapatid ng babae, ngara. Gino, o ini itang kaluguran mo, masakit ya. Dapot Jesus, panamdam na kaniti, sinabi na. Itig sakit ay iti, eking kamatayan, nung eking ikaligayan na ning Diyos, bayang mipaligayan ning anak ning Diyos, king uli na. Ngeni Jesus kalugurane Marta, ating kapatad ng babae, at Lazaro. Inyang dindamnapin king masakit ya. Tinok ng yapang adwang aldo, tetamuring karinan anong nuya ka rin. Kanita kay bat naniti, sinabi na karing alagad na. Umetamog pasibayo Judea. Sinabi rakeya ding alagad, Rabi, ngeni pa mo pagkapilitan da kang panintunan ding Hudyos, banbatwanda ka, at umekang pasibayo ka rin? Jesus may kibatya. Alang 12 oras king Aldo? Nung ninumang taong lalakad Aldo, mitatakid. Uling akakit ne ing sulu na nitigyato. Dapot nung ing meto nga tao, lalakad diyang bengi. Mitakid dia, uling ing sulu, alayo kaya. Dating bagay sinabi nila, at pangaibat na niti, sinabi na karela. Ingke katang kaluguran a Lazaro, matutudya. Dapot ako umeko. Bakeng gisingan king tudtud na. Sinabi rapin kaya ding alagad. Gino, nung matutudya, migising ya. Ngeni Jesus minyabiya dikil king kayang kamatayan. Dapot ila isipan da, king manyabiya, king pamipaynawang tudtud. Kanita pin Jesus sinabi ng masala karela, Lazaro meteo. At ako matula ko king uliyo, king ala ko ka rin, king nasa abakong maniwala, makanyan man, umeta mo ngeni karin kaya. Ito maspin, amilagyuan didi mo, sinabi na karing kayabe ng alagad. Ngeni umeta mo naman, batang mate kayabe na. Inya kanitang datang ya Jesus, di sanlig atin ng 4 ng aldo kingkutkutan. Ngeni ing Betanya at yuking malapit Jerusalem, 15 estadyo ing dayo na. At dakalla karing Hudyos ding dinatang kari Marta at Maria, barong patulan, dikil king kapatad da. Marta pin, inyang damdamana king Jesus daratang ya. Mineya at selubungane. Dapot Maria, makalukluk ya pa ka rin bale. Marta pin sinabi na kang Jesus, Gino, nung keti ka mo, emete ing kapatad ko. At balo ko, king ngeni man, ing kega na ganang aduan mo king Diyos, ing Diyos, ibiyan na keka. Jesus sinabi na kayo, subli ang miye ing kapatad mo. Marta sinabi na kaya, bahalo ko kay subli ang miye, king paman yubling miye king tauling aldo. Jesus sinabi na kaya, ako ing pangasubling biye ating biye, ing maniwala kako, agyang meteya, makanyan man, miyeya. Ating ninumang mabibiye at maniwala ka na ako, ene mate kapilan man. Paniwalan mo ite? Ya sinabi na kaya, Wa Gino, ako, peniwalan ko king ika ing Kristo, ing anak ning Diyos, ing dinatang ketiking yato.
At kay bat nang sinabi iti, Mekoya, at inaos ng lihim Mariyang kapatad na, nga na, ing mayestro at yukeni, at awsana ka. At iya, panamdam na kaniti, tinalakadyang mirarapal, at inayan ne. Ngeni Jesus papinmiras king nayon, nungi at syupa ketang karinan, anong nune selubungan Marta. Dingo Diyos ay benapin bale, at mamatula kaya. Inyang ikit da king Maria tinalakadyang marapal at linwalya. Tikyande, binalakda king umeya king kutkutan, pang manangis ka rin. Maria pin inyang miras siya king karinan, anong nuya ka rin Jesus, at ikit ne. Migsa kabiya karing bitis na, sinabi na kaya, Ginu, nung ati kaketi, mete ing kapatad ko. Inyaping akit na yung kikyak Jesus, at kikyakla naman ding abe ng Hudyos. Migsalbat ing espiritu na, at may gulo ing lub na. At sinabi na, Nuya binili. Sinabi Rakea, Ginu, umeka keni at lawan me. Jesus, kinyakya. Sinabi rapin kanita ding Hudyos, lawan yu nung nuanti ing lugod na kaya. Dapot ding mapilan karela, sinabi ra, na naman kaya arapat ning taong iti? Amiklat karing mata na nitang meto nga bulag, king daptan ng iti, samate? Jesus kanita, miuman niyang migsalbat king sarili na, mineya king kutkutan. Metong yang lukib iti, ating metong abato, makasabat ya kaya. Jesus sinabi na, ilakoye ing bato. Marta akapatad ning mete, sinabi na kaya, Gino, king oras ay iti ing katawan lasone, uling apat ning aldo mete. Jesus sinabi na kaya, ko sinabi kaya king nung maniwala ka, akit mo ing ligaya na ning Diyos? Leko repin ing batu, at Jesus telangano ding matana, at sinabi na, Iba, pasalamat ko keka, uling pekeramdaman mo ko, at balwan ko king kapilan man, pakiramdaman mo ko. Dapot sinabi ko king uli na ning kay kaldan ang makarap. Balang maniwala, king ako, tinubod ko. At pangasabi na niti, kinulayt siya king masikan aswala. Lazaro, luwal ka! At itang mete linwalya, makatalya bitis, ampon gamat king pamalot mete. At makabalot siya lupa king metong aulas. Jesus sinabi na karela, Kalaganye at paborenyeng bako. Dakal lapin ding Diyos amine kang Maria, at ikit da ing depata ng Jesus, may niwala lakeya. Dapot ding mapilan karela, minela karing Fariseyos, at sinabi ro karela, ding bage depata ng Jesus. Ding punding saserdotes pin at ding Fariseyos, may pulong laking konsilyo, at sinabi ra, Nanong daptan tamo, ulingin taong iti, darapat siyang dakal lamala. Nung paboren tayang makanyan, ding sablang tao maniwala langan kaya, at datang lading tao Roma, at kunanda ingkari ng tamo, amponing kay katang bansa. Dapot ing metong karela, Caifás, amatas a saserdote kimbanwang ita, sinabi na karela, Ikayo nanuman alakong balo. Eyo naman inisip ake katamo karampatan, aying kataong tao Mateya, king uli na ning balayan, ate ing mabilog a bansa, mipanganyaya. Ngeni iti sinabi na,
eking kayang sarili. Dapot ang tiningyang matas a saserdote kimbanwang ita. Inulan na, King Jesus, Matea king uli na ning bansa. At emo king uli na ning bansa, nung ebang mitipon la king metong, ding anak ning Diyos, apakakalat. Inya manibat king aldoway ta, pika metong dana, king papatere. Yesus pin kanita, enelinakad makalage karing Diyos. Nung koyang mine king metong alabuat, amalapit king ilang, king metong asyudad amayayaos Ephraim. At menayaya ka rin, abeno ding kayang alagad. Ngayon malapit na ing paskura ding Diyos, at dakala ding menik Jerusalem, iba't king gutad ay ita. Bayo Pasko, bang manlinis lang. Penintundepin Jesus, at inyang karinno king pisamban, pisasabyanda ing metong at metong. Nano ing balak yu, eya datang kimpista? Ngayon ding pundig saserdotes ang punding fariseyos, minyelang utos. Ninumang makibalo nung nuka rin niya. Ipakit ne, bareng dakpan.